Nenda kuthocha ingi musiaisia tuminie kilungu kila chatiala nthini wa kilungu cha usili. Twende na kunena yulu wa mitwano na mithemba ya mitwano na kila chendeka nthini wa mitwano. Na tunaweta yulu wa mitwano ilando ingi maenda kutwania kwa Attorney General. Na indi wakili tuwasilele tumanye yulu wa mitwano ya makanisa. Ilaka ingi ila tumita Christian marriages. Watu welese. Okay. Tuili kavau ni asia Christian marriages onasione recognize yetu in the Marriage Act na niona netie mitala ila ya ile tendago chambe kila na ile toweta Christian marriages are monogamous that yetikilete mundume kutoa kibeti kimwe that is very important kila kenge ni lazima mende me within ila degree ngwe ye mende me over 18 years na metikilete matwane na make yumilia kendo chambe mutwano su upreside over by ulatweta the presiding minister wa ikanisa ila relevant kumaanisha mundu su ailete enda ordained kenda ni wa redeemed with the kanisa ni ordained Redeemed Gospel Church ni ordained unenge tukibali cha kutwana itenda ordained minister wa kutwana usuni wo preside muno metwano esu ya elite kwikika in a place of worship kana ikanisani lakini ukenda inondo tayondo kwe covid na maondo maingi no wendo yenda kwika what we call garden wedding ukethia setting nyonde kuma the mwela mo kwambio twana siathe sionde sienda ba the main function ndo isuni recognized by law no mweke garden wedding lakini there is a but ni lazima place yesu gazeti we amwitikilwe inde etomeketa ikanisa mu the nosu ni otabye utakendo naye na experience nondo nye ebinda ya kwanditwana na ina mafans maingia kani mete ya bide ye nondo peka garden wedding everything we had to obtain a permission all the way from Nairobi headquarters where their place yesu modio twani ani ya gazetiwa ni etikilwa kutwani thwa mutwano wake kanisa with them the no sunote kanisa kiune kendo ke maana muno mukanengwa permit na permit yesu enda valid kwa mu the no su na kwa function yesu mutwano on pe masala mweli totwana tie mutwani o saila mu kwenda maili tenda within the daytime muno kuma saile ngina saa 11 yesu ni we mitwano elite kutwana ni we there and ingi maitwana mitwano eno ni meka there customary issues na marriages ndio na chao lakini kiuti lazima for the purposes of the meow Christian marriage ona mukenda as long as kanisa ni mwe kila kindu ni cheki wo the uni you are right to kutwana kwa hiyo minister su kana pastor kana mchungaji ni wewe ile mutwane thia na mwembe na kilpengo seile nicho wegwa atwane uyegwa beitwe muno twosa ndwele matwanite mundu mukana mundu muhume matwanite lakini ti lazima actually the main purpose ni kwenda mengo sinondo onamo peithangu ila palamu saini ane mwatwana onamo ni masaini ya kwa mutwana usuika kanisa ni by the presiding minister mwenda na ngose ile na bekula kusaini ya na imunenga what we call marriage certificate mutwana we kanisa kwa kubewenza oili ni kwa chamo saisi anuende na kuelewa kwa tulese yuluwa mutwana wa wita customer kwa ikamita ulawa ngita akamba leo idha mundu nukutwana lakini baicha kanisa kana kuikwa eji ula mutwana withi yao siadisi akawida sia kidio chamo kamba yimu mutwana su kila ndo nasia it is open mutwana su ni open na we open ni maanisho customary marriage kendo chambe ando mayenda amese kanane recognized in the act yes it is recognized in the Marriage Act na simply kila we tweni when they fulfill the normal conditions ila we over 18 years it is voluntary na we ando meo kose ya na kila kingi kila ndo no differentiate nini
customary marriage na from the other two ilana discuss that is Christian na civil. Customary marriage is potentially polygamous. Kuni maanisha customary marriage we na free kutwa mundume kutwa ibetilo kwenda as long as nesietekeletwe through culture yo you are free to marry allow to not as long as nimo kwetekilwa kila kindu ake maana vai apart from sindu ingi cia kimea ni that nimo fulfill traditions and customs kana mitalatalela mbaye ni na tribe yenu yaitie kenda ni akamba benda be sindu cietawa pebe ndeo pengasia penda cia mukanda newie nene wasie mbingi muno no nende ndeso na bebe kuthoka sindu isu ni cialete kuyaniwa peke ndugita payment of bride price kila mwa kila tetwe as ti lazima yende ni yaibwa yonde lakini ni yaibwa substantial yani ni that apart from the legal requirements ni mwike kuyana na mila yenu kila kiwetetwe nicho mwailite ku make sure ni cha thibitishwa kindu kingi andu matesi mwao wa Marriage Act 2014 nunenganite right ya registration ya customary marriage no inengwa certificate ya marriage na waisia mwao slow pesa procedural aspects ni CCI samitala taleta isa kwa ni serikali nikenda enforcewe lakini mwao suaitie mundu atwana na customary marriage within a span of 3 months ni mwaleto hii mukandikithia na mube mathango ala musaini yako na niemo na atwanie na voluntary mutwa ibandi sienu mwele siondo siendo ila inekiwe and actually mwaleto nenu kuishi wana certificate mu atwana customary law lakini nilikana customary law ni chao ni polygamous ni alawi tamundu kutwa ibeti bingi nikwata ni themba ya mitwano nitwawe tondu ya ilite kwithailie thini wa mitwano ni ndu utasiva relationships ilambatane thini wa mitwano you asoma our Marriage Act nundu no bongeo kurifa pe andu mwetwe muyailite kutwana ndo so twa your sister ndo twa your brother ndo twa your cousin grandchildren grandchildren ona alama step kana half brothers ni ona siana ila adopted muitwana according to mwao and wasumwe na that close relationship muyailite kutwana kimea mwao sundu itikiletwe ni serikali lakini peke mbepe ngendo distinguish wasoma ni magiviete muslim kana islamic law asuno matwane ke cousins kiune ketekeletwe lakini mbai yingi mondo mwile nyondo nwalete at all cost ona sivyo situ negwate ni lete nundwa for the obvious reasons to yailete ni withia saingi mutwano yalika okay ti mutwano wali kama thina lakini be mundu ina thina irwa mutwano muna eva yote ailite kwati ya mitalatala laiva nikenda kuungamia mutwano. Asanti ni kuelea sia yulu wa mitwano na twe tunawika kana mia siendo ila itona kulewa kana uyenda kuungamia mutwano wailite kwikata na kutabia nielesia in Christian perspective nondo ni mutwano sune monogamous kana wali toto wake betikemwe na no wethie mundu ba wenza ukupinga mutwano su nicho wona makanisa maitangasa malata tukano kutangaza we mundu kupinga mutwano kiu kienda cha thikitana abikia na bandu bamwe nona kwena na kemiao baithi na isa ingi bo yani kusuni kwa woni wakwa kindu kiu kiale totangaza muthenola kwi mutwano tamino takenyeita kiyailete nondo mundu gondo ete vurugu bauna ndayo so opportunity kuya kwikola wailete mundu ucio nailete kukwatwa basically wasisia the Marriage Act section ile provide it under Christian Marriages Act yaitie
ona wathi kwa civil ni cho wewe na kwela ile publish wa notice nesu ningweleise but in Christian marriage actually kenda niwo yendo pinga mutwano andu ana mayelite kutwana na we na itumi nzio wailite kuandika kindu kita objection objection yesu ni wailite kuona ni sita yaku na itumi cia kuvenga mutwano osu na waandika kindu kiu wailite otwaya ula mutwani vya we kanisa yu nikenda kona itumi isu bakiletwe nikenda wa mutwaya asiona na keni wailite ku conduct kindu kiile some form of hearing kwa objection yesu ni wailite kwita andu ala me kutwana na akamonia kila kiandikiwe na akamea maelesie ndeto isi wetiwe na mo maelesia mea we asia mundu usu ni wailite ometa andu asu within mithenya ta monza akameka lithianthi akamethukesia Yesu iwe mutalatala museo na amino methukesia ni wailite kuandika otwi wake kwianana na kila wewe that is the presiding officer ulangu ye ordained ula bishop pastor bla bla andiko otwi wake ni wailite onengo na etete objection no na ama twani thetwe na itwa ya registrar report yake kenda be mundu kwigwa ate muyanie na report yesu ni wailite yune bo wailite ikotini no athi kotini akathi kwa appeal akasinye ndini ane wa kila chatu baba kwa hiyo kenda no penga ndo thi kotini direct wailite anbote ya procedure yesu na presiding minister pauni kendo nese muno mayeka no ne maimize ni wailite kwethukesia andu asu no katuo su akukila watu awe in form of writing ukamanenga no itwa kwa registrar na kila kingi objection ye kenda be mundu wa lodge kenda mutwano na imatukumana ni wano kenda ni batonekana wailite kwamba kuungamwe ni kenda withi andu ani manengwa what we call right of fair hearing na yu ni na masama thela na tiiti na mina kwa maanisha kana tukoselela chumani kingi chukite yulo nena ni onondu pe makulio kauta tutanambikia na kusungia na indi ndeto ya mudia kwa musiaisia na ula withu andenda ukukupikia atonya kupikia ata kwa mundu ndio kwendo tubikia na obisi maitu meba masako alama nene na tuinange wote obisi wa masako la ni the main office we building yeta wa JK Ebiso building Mwatu wa Ngoma Road Mwatu wa Ngoma Road nilelo umete kwa kalima masako pa roundabout Naivas wambatete na ngalikweno ya kotini kana obisi ni maobisi ma serikali twebakube na hotel yetu wa Boma Hotel na Gillian yo bakube na ito na county assembly namba ya simu no tukwatie kwa 0727 588 651 that is my personal number na namba ya ofisi 0739 977 294 ni asante mubya muno ndu akwitikila kunena na itoni kwa twaka kana mosesia niende na utetheka kuma na unena nya utwithitwe na wana buko tubika mubya muthenyani wa munde tukaselela tumani tukite bala twithiwa tunatila nyene twa Faith Mackenzie wa Mutunga ni kwendea kiwio cha kwaila tiwanesa.